Twavuze kubyerekeye gosora imvugo yacu yuko Yesu yaduhinduye abami n'abatambyi. Yaduhinduye ubwami aduhindura abatambyi. Ko nituvuga ko ubu turi abami tuba turiyimika hataragira n'ibyo Pawulo yabwiye Abakorinto. Dusomere Abakorinto wa mbere ibice 4 ku murongo wa 8. Mumaze guhaga, mumaze gutunga, ndetse mwimye nk'abami tutari kumwe. Yemwe icyampa mukima kugira ngo natwe twimane namwe. Nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'abantu. Amen. Amen. Aravuga ubuzima bw'intumwa n'imibabaro y'intumwa agereranije n'abo bakristo bo bari batangiye kumva ko bamaze kwima. Uko umuntu amaze kwima nta yindi ntambara barimo, aba yashitse nyine. Paulo aravuga ati intambara twirimo ntago turima, igihe cyo kwima ntago kiragera. Mwebwe mumaze kwima, ntabwo aragera ko twima. Amen. Ngo nituba bazanywa nawe tuzimana nawe. Turacyari mu gihe cya struggle y'ubutumwa, turacyari mu gihe cya challenges yo kiranukirima Imana. Ntabwo turima rero. Wabyumvise? Uvuga ngo état d'esprit y'Abakorinto yari état d'esprit y'abantu nta ntambara igihari, barashitse bamaze kuba abami n'abamika n'abamikazi. Paulo avuga ati reka da mwebwe muri bihe bitari mwebwe muri bihe vous êtes décalé du programme de Dieu. Ntabwo muzi yariyo, ntabwo turima. Nuvuga ngo yaduhinduye kuba abami, mu kuvuga ngo already turabami, sibyo? Kandi ntabwo ari byo. Ntabwo haragera ko tuba abami, ahubwo yaduhinduye ubwami, aduhindura n'abatambyi. Turi mu bwami ariko ntabwo turaba abami. Rero nawe rero ukwiye kubimenya, ntabwo haragera ko twima, tuzima ariko ntiharagera. Yesu yimbura yumva na nibyo yandikiye Timoteyo, reka tubyumve. Erega ngo abantu banjye bishwe niki? No gusingiza cyane, no gusenga cyane, no kutamenya. Reka tubivuge mu ijambo ya nyayo n'ubujiji, kuko imushaka kugabanya ibintu. Faut pas toujours utiliser l'euphémisme. Ntabwo bavuga ngo kanaka yapfuye, ngo yagize gute, ngo yashaje. N'Abafaransa nabo bafite amagambo nk'ayo, aho kuvuga ngo Monsieur Dupont, ngo yitwa Dupont, mais il est mort. Ekada, il est passé de vie à trépas, il a cassé la pipe. Cassé quelle pipe? Il est mort, c'est tout. Yapfuye. Amagambo nk'ayo ngo yo koroshya, ubwo se bigabanya ubukana bw'urupfu. Urupfu rurabaseka ati mworoshye bunyuboroshya, yewe ndakaze. Quand je frapperai à votre porte, vous me verrez où ndi we. Alléluia. Amen. None se nuvuga ngo yasinziriye n'abana yashaje, bivuze se ko kuba yapfuye? Ntiyapfuye se? None se baratinya urupfu telemake badashaka uruvuga, kandi urahari. Abo rujyajyana ruzabajyana nyine. Wayise? C'est de l'hypocrisie ça. Urahishe ibintu bihari. Ni nk'umuntu afite inzara akeneye ko bamuhembura, ariko ngo ni intege nke, ni inzara. Kuko ushobora guhaga ukagira intege nke. D'ailleurs umaze kurya ako kanya uhita ucika intege, parce que les enzymes zitangira gukora, noneho umubiri ugafurnisha energy nyinshi yo kudigera, ugahita wumva ushize intege. Utacitse intege kubw'inzara, ucitse intege kubera ko wari
wari vuga ko ufite inzara baguhembure babandi bamaze gusobanukirwa bari 13 ngo 16 abakristo nous sommes des champions abachampions ngo amagambo adahanda kuvuga ko urupfu rwamutwaye ntabwo ari ikibazo niba rwamutwaye mushatse mu byiti ko mu byita rwamutwaye nta kundi. Haleluya. Kasombe Timoteyo wa 2 ibice 2. Amen. Ku murongo turavuga ibyo kwima sibyo tuzima ryari 12 buvigiye tuzimira na kondisiyo yo kwimana na Yesu kandi nitwihangana tuzimana nawe naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Amen. None sindi mukunda batubwiye aho ko tumaze kwima turacyari mu ntambara idusaba kwihangana kandi Yesu yaravuze ngo uzihangana akageza kwiherezo n'ubazakizwa. None twebwe turavuga amagambo gusa tutatekereza ku byari byo. Il faut peser le mot. Amen. Alléluia. Reka mbabwire ikintu kimwe ni parenthèse ngize. Alléluia. Ariho icyo bita les milieux intellectuels. Nuko intellectuel nayo tukwiye kwisuzuma ko abantu benshi bitaba intellectuel kandi ataribo. Bakaza ko intellectuel ngo nuko ufite impamya bumenyi. Non, c'est pas ça. Ushobora kuba uyifite ariko nabo wigeze ugira ubumenyi. Wagiye ari bituma gukopera. Wagiye gukopera guza kuva muri maternelle. Ukopera kugeza muri kaminuza. Hanyuma ukavuga ngo intellectuel ifite definition yayo yindi itandukanye. Amen. Haleluya. Sartre afite definition ya intellectuel sina kubajyanaho ariko tufate ikintu kiri simple intellectuel bivuga ngo tufate gusa ko ari umuntu afite ubumenyi rusange ni kuvuga afite une connaissance générale afite general studies general knowledge afite ubwo bumenyi butuma n'igihe ariho aravuga ibintu buri jambo ryose aba azi impamvu yarishize ahantu mugero aravuga wabibise muri zo milieu rero ntago bavuga kuvuga gutyo gusa kuko nuvuga ikintu baragusubisha ngo sobanura washaze kuvuga iki ntago upfa kuvuga gusa tuvuge mwebwe muri abaintellectuel b'Abakristo muraho none mugeze aho muravuga ati rero dushima bose ndashima Imana rwose yampinduye kuba umwami n'umutambi bahita guhagarika ati ngo subiramo ngo yakugize iki yangize umwami n'umutambi donne la source tanga wabikuvanye hanyuma ibyanditswe biba bikumwaze rero sanga ibyo uvuga nabwo ari byo ntabwo uraba umwami wowe urashaka gutanga umwami wawe kwima kandi twe turi associé y'ingoma ye ntabwo ari twe ba nyiri ingoma ni y'umwami Yesu twebwe turaba associé il nous associe amen adushiramo nkuko nihanganye nkanesha data kama ingoma y'ubwami intebe y'ubwami nako namwe nimwihangana amen kugeza kwiherezo comme mon père a disposé le trône nkuko anteguriye intebe namwe bateguriye intebe z'ubwami tubikomoza kuri we ntabwo ari bikomoza kuri twe none wowe Yesu ntabwo arima ega n'abakristo benshi ntabwo bazi ko Yesu atarima iyo tuvuze umwami Yesu babazi ko atagiye kwima no Yesu ubu ni umutambyi mukuru urwego rwa Melkisedeki iburyo bw'Imana ntabwo ari ingoma ye niyo mubona ibintu byose ntabwo bimumvira ntabwo ari ingoma ye
Amen. Haleluya. Ntabwo ari imingoma ye, mubisubiremo, ntabwo ari imingoma ye, kuko niyima tuzimana nawe, twebwe abihangana nawe ubutumwa bwiza. Rero ntabwo rero yaduhinduye kuba abami, yaduhinduye kuba ubwami n'abatambyi muri ubwo bwami, kandi abatambyi b'Imana ariyo na se. Imana ishimwe. Amakosa y'Abakorinto yari ayahe? Bimye mbere. N'abantu benshi rero mu nzu y'Imana bamaze kwifata nk'abami. Intambara yararangiye, byararangiye, ubu rero baricaye ku ntebe rero barimye rero. Abo nimba ufite état d'esprit nk'iyo, state of mind nk'iyo, wewe wa daimoni, wewe ni wa zero wewe. Chunguza maandiko matakatifu. Hatujatawala bado, tuko vitani. Amen. Turi mu ntambara, ntabwo turima. No. Abantu rero ntabwo bigishwa rero, turasimbagurika gusa, barokore turasimbagurika. Ntabwo ibyarose biratubitekerezaho, ntabwo ufata ijambo uritekerezeho, ufa kumva gusa ibyo abandi bavuga nawe ukabifata. Ntabwo ari byo. Haleluya. Tugere rero dukomeze icyo kimaze kumvikana. Amen. Amen. Haleluya. Akitawala tutatawala naye. Bado hajatawala. Yeye ni kuhani mkuu. Amen. Kwa mfano wa Melkisedeki. Haleluya. Haleluya. Amen. Ariko umenye turi mu bwami. Ariko turi mu bwami, ariko ubu Imana ikidushakaho ni ibitambo byo mu buryo bw'umwuka, kuko turabatambyi. Kandi mu byo bitambo twumvise akanwa gashima izina rye, no gukora imirimo myiza, no gusharinga n'abandi ibyacu, kugira neza, no gusangira n'abandi. Ayo yavuze gusangira n'abandi, kugira ubuntu, mu Cyongereza gusharinga. Amen. Mu Gifaransa la bienfaisance et la libéralité. Libéralité mu Gifaransa ni ukugira ubuntu, gutanga utika, gutanga freely bivuye mu mutima, ukanezerwa no gutanga, kuko niwo mutima wa data. Apana gutanga ugira gutya nyanyanyanya, ugatanga. Haleluya. Umara gutanga, ugatanga unezerewe. Apana condescendance. Condescendance ni ukuvuga ushobora kugira ubuntu ariko bati kagatabare n'inzara yari giye kwica. Yego ugize ubuntu, ariko ugize ubuntu urebera umuntu hasi, niyo bita la condescendance. Bari biza gukora ibyo. Amen. Avec pitié. Kagira umuntu neza, ariko nk'imbabazi umugireye. Imana ntabwo iduha avec pitié. Dieu nous respecte. Ntabwo Imana iguha imigisha bati reka ngahe n'ubundi nta kundi. Imana iri noble. Amen. Ntabwo itanga mu butindi, ko Imana n'imfura. Imana ishimwe. Tukwiye kwigana data nk'abana akunda. Umutima w'Imana tuwigane, niko tuzanezeza Imana. Haleluya. Hanyuma ikindi twavuze ku byerekeye amasengesho yemerwa n'Imana, twavuze ko icyambere, ndiyo nasubira kugira ngo byumvikane neza. Icyambere, amasengesho yemerwa n'Imana a priori, mbere na mbere tutarebye inzitizi zayo, akwiye kuba asengwa n'umuntu ari muri Kristo, Kristo akaba ari muri we. Kubera iki? Kuko nta muntu yakwegera Imana kubwe. Dusomere Yeremiya 30:21. Imana iratsemba, nta muntu yakwegera Imana kubwe atari yo yamuyegereje.
yamuhaye kuyegera. Soma. kandi umwami wabo azakomoka muri bo, n'umutegetsi wabo azava muri bo. Nzamwiyegereza, nawe nzatuma anyegera anshyikire. Ninde watinyuka kunyegera? Ni ko Uwiteka abaza. Amen. Ninde watinyuka kunyegera? Niyo mpamvu iyo urebye abantu bavuga ko basenga Imana batari muri Kristo, iki kibazo ntibashobora kugisubiza. Amen. Umenye ko isano rya kera turisangiye n'amadini menshi. Aya magambo ya Yeremiya ari no madini atandukanye bita les trois religions monothéistes. Ni ukuvuga ngo judaïsme, christianisme en tant que religion na Islam. Dusangiye iki? Isano rya kera. Aya magambo rero dusomye hano barayafite nabo. Mwabyumvise? Amen. None Imana iravuga aya magambo. Amen. Ngo son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, l'Éternel? Ninde kubwe yanyegera ntawe. None byagenze gute? Ni mu gihe cya Yeremiya, ibinyejana birindwi mbere ya Kristo, ariwe aramenyekanisha Kristo. Imana iravuga ko nimara kuvana Abisirayeli mu mahanga yose aho bazaba baratataniyemo, bakagaruka mu gihugu cyabo bwite, ngo Imana izahagurutsa muri bo umutware. Wabyumvise? Muri bo. Kandi ngo nzamuha kunyegera, ko nta muntu yanyegera kubwe. Ni ukuvuga ngo Kristo yaravuze ngo nta n'umwe yigeze kubona Imana na rimwe keretse umwana ava mu gituza cya se niwe wamenyekanishije. Ubutumwa bwiza bwa Yohana buvuga kuri Kristo, na Kristo ubwe yigeze kubivuga, nta n'umwe yigeze ajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Kristo kubera yuko ari Imana 100%, akaba yarambaye umubiri w'umuntu 100%, niwe ashobora kwegereza umuntu Imana. Hanze ya Kristo ntabwo wowe ufite aho waturuka ngo wegere Imana. Na niyo mpamvu abantu babajije ikibazo batizera Kristo bavuga ko basenga Imana. Muyisenga muti? Muyegera muti? Kandi yaravuze hano ngo nta muntu wayegera kubwe. None se uyegera gute? Mumenye ibi mbabwira. Isano rya kera turisangiye twese, turi mu myizere itatu yita les trois religions monothéistes. Nuvuga ngo amadini atufate amadini, tubita amadini. Amadini atatu asenga Imana imwe rukumbi. Sibyo? Hariho judaïsme, dini ry'abayuda, hariho ubukristu, hariho n'ubuyisilamu. Uko bose bahurira kuri isano rya kera. Bivuga ngo Yeremiya dusomye hano baramufite bose 30 umurongo 21 bawusubize rero. Imana ivuga ngo nta muntu azanyegera kubwe, ntibishoboka. Sibyo? Ariko Imana ivuga ngo kugira ngo rero ubwoko bwayo buyegere, izabanza yahagurutse muri bwo umutware. Umutware ninde? Ni Kristo yahagurutse muri bo. Ngo rero ngo nzamuyegereza, nzamuha kunyegera. Bivuga ngo ni Yesu wenyine antake umuntu 100% yabashije kwegera se, kuko mu bisanzwe afite akamero ka se. Kubwe rero tubasha kwegera se. Amen. Hanze ya Kristo nubwo wagira ingeso nziza gute, ntabwo ushobora kwegera Imana. Na nibyo Imana yabwiye Mose, nta ushobora kumbona ngo abeho. Ariko twebwe muri Kristo, nubwo amaso yacu y'umubiri atayibona, ariko iyo turi muri Kristo tuba tuyireba amaso mu yandi kubwo kwizera. Hanyuma igihe nikigera tuzaba turi mu bwiza bwa Kristo, tuzayireba nko Kristo ayireba. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Amen. Iri jambo ntibashobora kurisubiza abatari muri Kristo. Ntibishoboka.
bo Imana ndazi kunyumva undasenga. No, ibyo ari twavuze, ukazamura ukafata imibavu ukazana n'umuriro utariho. Imibavu turayihuje turi benshi, ariko hari imibavu itemewe kuko bazanye n'umuriro utariho, noneho bituma bizamura umwotsi unuka aho kuzamura umwotsi w'umuraneza imbere y'Imana. Gusenga ntabwo ari ikintu kiri automatique ngo ndasenga. Ukwiye gusenga mu buryo Imana yashizeho kugira ngo Imana nzima ikumve. Hanze ya Kristo ntabwo ushobora kwegera Imana, d'après Jérémie 30:21. Na nibyo Yohana yanditse, igice cya Yohana cya mbere, soma umurongo wa 10, tubere kuri 16, 17, 18. Tukwiye kubimenya ibyo. Mubwire n'abavandimwe banyu bavuga ko basenga batari muri Kristo, bamenye ko nta muntu yakwegera Imana kubwe. Bakeneye inzira Imana yahisemo yo kuyegera, ni Kristo Yesu. Ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe unyura kuri Data ntamujyanye. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Amen. Nicyo bisobanura. None wowe ngo urasenga. Urasenga nde? Gusenga n'abarozi barasenga, n'abapfumu barasenga. Gusenga c'est vague. Gusenga, prier c'est un terme générique. Ni ijambo rusangi gusenga. C'est vide de sens. Usenga nde? Usenga iki? Alors nuvuga ko usenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, hari ikivuga mu misengere. Ukiye kubimenya. Gusenga ntabwo ari amagambo gusa ngo Mana nyumva. Ukiye kumenya Imana rurema niyo yatanze inzira yo kuyisenga. Hanze ya Kristo nta masengesho yemewe n'Imana. Ukiye kubimenya ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ubwira kuri Data atanyuze kuri we, kandi niwe yahagurikijwe muri bo. Imana ivuga ko Imana izamuha kuyegera. Bivuga ngo Kristo niwe nitumufata nk'umwana w'umuntu, sibyo? Kuko yari Imana akari umwana w'umuntu. Niwe wenyine Imana yavuze ko abasha kuyegera. Iyo rero turi muri we rero tuyegera nk'uko nawe yayegera. Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Ibi ni ibintu tukiye kumenya. None amasengesho rero turavuga, n'amasengesho atuma uyasenga agira umutima w'ibyiringiro ko Imana imumva kandi ko Imana isubiza ayo masengesho. Arabantu rero bitiranye ibintu. Bakavuga ati ngo none se ngo kuna bw'Imana ibi nibi Imana ikabikora. Mujya mugumva? Attention. Mubasubize, izuba ryayo irasira abeza n'abarozi. Izuba ryayo irasira abeza n'ababi. Imvura yayo ikagwira abeza n'ababi. Yesu yabivuze. Kuba ubona ibyo Imana igukorera ni ineza rusange yayo. Ivuga ko yakwemeye cyangwa ko amasengesho yawe yemewe. Aho rero niho abantu b'injiji n'abapagani bibeshya. Aho niho bibeshya. Ugiye Imana yanjye ngo iranyumva, nahise ibi ekada. Ineza yayo yisuka kuri bose, kiretse ineza iri specifique. Iyo niyo ibikira abakunzi bayo. Abantu rero bayirebera muri yo neza, itasiba gusuka mu bana, bakabyitiranya no kwemerwa nayo. Ibyo bindi Jean Calvin yavuze twabyize hano. Amen. Haleluya. Nani bakibyibuka ibyo Calvin yavuze? Yavuze ko hariho les providences générales na les providences spécifiques.
murabyuka twavuze les grâces générales na les grâces spécifiques, yuko hari ibintu biri general Imana idatoranya abayisenze umwuka n'umukuri n'abatayisenze cyangwa abayisenze nabi. Nibyo Yesu yavuze mu magambo ari simple ngo izuba ryawe rirasira ababi n'abeza. Ushobora kuba uvuye kwica umuntu, izuba ntabwo riri bukwihishe, nawe uraribenefisiya nk'abandi. Umurima wawe uzabona imvura, mukuriya murima w'umukiranutsi wabonye imvura, kabone nawe uri umwicanyi ruharwa. Ariko ibyo ntabwo bivuga ngo Imana irakwemera, ngo nubwo nakoze ibi byaha ariko Imana inkorera neza. No. Ibyo ni ibintu biri hasi, biri bidafite meaning. Imana niyo yahisemo inzira yo kuyegera, kandi iyo nzira ni Yesu Kristo. Hanze ya Yesu ntabwo wegera Imana. Amen. D'après Jérémie 30:21, Yeremiya 31:21, ngo ninde yanyegera kubwe? Person. Muri bene Adamu nta numwe, tureke n'abantu. Yaravuze iki hano, twarabyize hano, ngo n'abamarayika bayo bera, apana abandi bayigomeye, ubabonamo iki? Ntabwo twabisomye. Ubabonamo iki? Amafuti. Nkanswe rero umwana wa Adamu, ngo n'abamarayika bayo babonamo amafuti, twabisomye muri Yobu. Rero amasengesho rero ni imibavu, ariko iyo mibavu kugira ngo ihumure neza Imana, kuko urabona kugira ngo imibavu izane umwotsi hakeneye umuriro. Ikibazo rero ntabwo ari imibavu, ikibazo ni umuriro. Nuwuhe muriro utwikisha imibavu? Ese ni umuriro wera w'Imana, cyangwa ni umuriro wawe wihimbiye, wizaniye, imisengere yawe wizaniye, atayihuriye n'inzira Imana yagennye gusenga? Kubimenya, imibavu egari amasengesho. Amen. Umuriro ni uburyo bwo kuyasenga. Uyasenga gute? Kandi buriya buryo bwiko ari uburyo bw'Imana, kuko wa muriro watwitse igitambo cya mbere cyo koswa mu mateko ya Mose, cya mbere cyatanzwe na Aroni. Amen. Ni umuriro wavuye imbere y'Imana. Bivuga ngo rero n'imibavu ya mbere ku gicaniro kizabu c'imibavu wari ku umuriro uturutse imbere y'Imana. Bari abana ba Aroni rero, Abihu na Nadabu, bizaniye umuriro utari Imana yavuze. Imana rero umuriro uvuye imbere yawe urabatwika, barapfa. Ba petit frère bafata relève, batakinga over. Amen. None twebwe isomo nirihe? Tukwiye gusenga, tugasengana n'Umwuka Wera. Kandi gusengana n'Umwuka Wera ni ugusenga ushingiye ku ijambo ry'Imana, udahagaze ku bitekerezo byawe. Cyo gibiza bari amasengesho ya kamere. Kandi amasengesho ya kamere igihe cyose, yaba imirimo ya kamere, yaba amasengesho ya kamere, binukira Imana. Niko Abagalatiya batubwira hano. Amen. Dusome hano, hanyuma dufate minota 10 tujye imbere y'Imana, dukomeze gusaba Imana kugira ngo ituhambure, itubature. Amen. Ibyo byose bituvangira mu masengesho yacu. Tugihagazaho, nimubonye ko amasengesho menshi y'abantu mu matorero n'amadini ari umuntu uko gusa imbere y'Imana. C'est de abomination. Ni ibisesemo imbere y'Imana amasengesho. Niyo mpamvu urebe amasengesho ni make asubizwa. Uretse ineza yawe rusange, sibyo? Muko izuba ryayo rirasira bose, ariko amasengesho specific Imana isubiza aba ari menshi. Kubera ibyo ni imibavu n'imiriro itari y'Imana. Abagalatiya ibice 5, some ku murongo wa 16 tugeze ku murongo 21. Galates 5:15-21.
ndavuga nti muyoberwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Amen. nayo ahumura nabi imbere y'Imana. Hanyuma tugaruka nyuma y'iminota 10 y'amasengesho, turaza kureba iyi mpamvu yatumye Uwiteka atwika bariya bana ba Aroni, abatambyi ba mbere, nk'uko amategeko ya Mose yabitegetse. Haleluya. Turaza kureba impamvu byagenze gutyo. Hanyuma turareba amasengesho ya Mose, ni menshi, ariko turareba rimwe mu isengesho rya Mose Imana yahise isubiza. Wagira ngo Mose mu isengesho rye aroragira inama Imana. Muzi yuko bitugora kwakira inama, si byo se? Ni ingeso ya kamere. Hari abantu ugira inama mugashwana, kandi wabyitwayemo neza, kamere zikahaguruka. Wabizi babita mudakugwa ku ijambo. Iyo ni ingeso ya kamere. Kamugira inama, ntabwo ari bose bemera inama. Reka kamugira inama ku neza ye, cyane muri iki gihe cy'iherezo abantu ntibashaka kumva. Kamugira inama bigahinduka intambara. Rero dufate iminota 10 tujye imbere y'Imana, dukomeze gusaba Imana kugira ngo Imana tubohore, tubabarire, ko amasengesho yacu ntazamere nk'ayo masengesho asakuza imbere y'Imana, akoma induru, ariko Imana ntiyasubize. Amasengesho yacu amere nk'imibavu ihumura neza imbere y'Imana. Tuza kureba ibintu bibiri. Bari abahungu ba Aroni, abatambyi ba mbere, barakwiye gufasha se umutambyi mukuru mu buryo bw'amategeko. Impamvu byabaye grave bagapfa ruya rupfu tuze kubimenya, uretse kuba barazanye uriya muriro. Icyabatu impamvu Imana niyo bita circonstance aggravante. Mu mategeko ari ibintu bita circonstance aggravante. Mukaba mwarakoze ibyaha bimwe, ariko kuriya ibihano bikaba bikarishe, kubera ko circonstance yindi y'abacamanza babyizeye by'uwo muntu. Ati rero icyaha yikoze rero muri circonstance aggravante akwiye kongezwaho n'ibindi bihano. Wabizi umugabo afashe ku ngufu umugore cyangwa umukobwa, ni icyaha gihanwa n'amategeko. None basanze uwo afashe ku ngufu n'umwana we, babyita, ntabwo bari umukatire gusa ibihano biri mu gitabo mpanabyaha, ahubwo bakwiye kongerezaho n'ibindi. Ntiyafashe ku ngufu gusa, yafashe umwana we. Bariya abana ba Aroni nabo ntabwo ari gusa ko bateshutse bakazana umuriro Imana itabategetse. Hari ikindi cyabatumye Imana ibona ko babikoze muri circonstance aggravante. Turaza kubibona. Hanyuma ikindi cya kabiri turaza kubona iki, sinakibabwise mu kanya. Isengesho rya Mose afite amasengesho menshi, ari mu Bibiliya, ari ayandi tutazi, ariko hari rimwe nshaka gufata, wagira ngo ariho aragira inama Imana mu isengesho rye. Kandi Imana ntabwo yamubwiye ngo ye gahungu
wowe ukagira inama Imana, kuko biravuga ngo n'igihe ninde yabaye umujyanama wayo. Ariko Imana yahise ibikora sur le champ ako kanya. Ayo masengesho rero yabaye imibavu ihumura neza imbere y'Imana. Amen. Dufate iminota, reka dufate 5 kubera ko muzaba mufite indi saha yose muri muratekereza kuri ayo magambo mbere y'amateraniro. Iminota 5 tekereze kuri ibyo. Iracyari saa 9:37, ntabwo ari saa moya y'ijoro. Amen. Fata iminota 5. Iracyari saa 9:30. Niba amasaha yanyu atagenda neza murebere kuri reya.